Ngiyakhuleka nina besilo, ngiyakhuleka nina bakavezi nonyanda, umgabadeli wagabadela inkundla kwaBulawayo, umashikizela ashiya impi yakhe, uvevane lukaphunga nomageba, uvevane lumabala ibhadu, ngibe ngiyalithinta luyahwaqabala, lunjengophunga wasebulawini, lunjengovuma kubangoma, enhla nasezansi ngiyanibingelela bakwethu, nibingelelwa yintungwa. Tungwa lasenhla kwasokhumalo, ngiwukholo, ngiwakwakhumalo bakwethu, kwikholo Khumalo TV, ku-YouTube bakwethu. Ngethemba bonke abesilo basaphila kuzo zonke iy'ndawo lapho bekhona, nina beqhawe. Ngizosika nje kwelijikayo, ngizophosa nje itshe esivivaneni-ke ngoNdunankulu, uMasiphula kaMamba wasemgazini. uMasiphula-ke kaMamba wasemgazini-ke buthwa-ke isilo-ke uDingane, buthelwa-ke ebuthweni-ke umkhulutshane. Ibutho-ke umkhulutshane lalibandakanya-ke inkosi-ke uSigananda, kanye-ke nenkosi-ke umnyamana kaNgqengelele, inkosi-ke uSigananda-ke wakwaShezi, uSigananda kazokufa. Inkosi umnyamana kaNgqengelele nayo yayikade-ke ibuthelwe-ke kulelo butho, kodwa-ke inkosi-ke umnyamana kwahamba yagcina-ke isihola-ke isibaya-ke esikhulu sothulwane. Ibutho-ke lalibuye-ke laziwe ukuthi likaMamboza. Kwakukhona kulo-ke umntwana-ke uCetshwayo, nina beqhawe kanye nabanye-ke abantwana, nina bembube. uMasiphula-ke wabuthelwa-ke kumkhulutshane, buthwa-ke isilo-ke uDingane, nina beqhawe, nina besilo. Ngenkathi-ke kulwa-ke impi yasemaqonqo-ke, uMasiphula-ke wayibamba-ke ngasesilweni-ke uDingane-ke. Impi yasemaqonqo-ke yayiphakathi-ke komntwana-ke uMpande, kanye-ke nesilo-ke uDingane, nina beqhawe. Umntwana-ke uMpande wadla umhlanganiso-ke kule mpi. Impi yasemaqonqo yelama-ke impi-ke yaseNcome. Kusho ukuthi-ke imbangela yayo-ke kwaba-ke ungaboni ngasolinye phakathi kukamntwana-ke uMpande kanye-ke nomnewabo-ke isilo-ke uDingane. Kwagcina-ke kuqhubukeke impi-ke yasemaqonqo, kwagcina kulwe-ke impi yasemaqonqo ngo-1840 ngoMasingana, nina beqhawe, nina besilo. Esehluliwe-ke uVezi-ke, esesehluliwe-ke isilo-ke uDingane-ke, uVezi nonyanda saphikelela-ke eNgwavuma esizweni sakwaNyawo, nokuyilapho-ke safika sakhothamela khona. Satshalwa-ke nguyena-ke uMasiphula, wayebuye-ke abe-ke inceku yaso isilo-ke uDingane. Wayebuye-ke ahlale-ke naseMgungundlovu-ke ngasemakhosini-ke Olundi, nina beqhawe. Uyena-ke watshala-ke isilo-ke uDingane-ke sesikhotheme. Ngakolunye-ke uhlangothi-ke kwaZulu-ke kwakugcotshwa-ke umntwana-ke uMpande njengesilo-ke esisha-ke esalandela-ke isilo-ke uDingane. Ngenkathi-ke sigcotshwa-ke isilo-ke uMpande, uMasiphula-ke wayengekho, wayesaseNgwavuma-ke esizweni-ke sakwaNyawo, lapho-ke kwakukhothamele khona-ke isilo-ke uDingane. Kodwa-ke wagcina-ke efikile, wagcina-ke ethelekile-ke kwanodwengu-ke esigodlweni-ke sesilo-ke uMpande. Isilo-ke uMpande sathi masimbuza ukuthi ubekade ebanjwe yini, okaMamba-ke uMasiphula waphendula ukuthi-ke ubekade-ke elinde ukuba-ke kwehle-ke ihlahla edlinzeni-ke lesilo-ke uDingane. Impendulo-ke kaMasiphula-ke yasigculisa kakhulu-ke isilo-ke, sagculiseka kakhulu-ke isilo-ke uMpande, sajabula, sayithokozela kakhulu. Sathi-ke kusho ukuthi-ke naso uyositshala uma sesikhotheme-ke, nina besilo-ke. uNdunankulu-ke wokuqala-ke wesilo-ke uMpande-ke kwaba-ke umbilini-ke kaCungeya-ke wakwaMthethwa-ke, kodwa-ke akasazange-ke aphile-ke isikhathi eside-ke, washeshe-ke washona ngemva-ke kokuphuza-ke utshwala, okusolakala ukuthi babukade-ke bufakwe-ke ushevu-ke. Emva-ke kokushona kwakhe kwase kuqokwa-ke uMasiphula njengoNdunankulu-ke omusha-ke wesilo-ke uMpande. Nguyena-ke waba-ke uNdunankulu-ke wesilo-ke uMpande, wagcina-ke bengenguNdunankulu wesilo-ke uMpande-ke uMasiphula. Uyena-ke owayehola-ke zonke-ke izimpi-ke zesilo-ke uMpande. Isilo-ke uMpande sahlasela kakhulu-ke amaSwazi, nina beqhawe. Uyena-ke wayehola-ke zonke-ke izimpi-ke okubandakanya-ke kuzona-ke impi-ke eyalwa ngo-1852, lapho-ke umntwana-ke uCetshwayo-ke alwa khona-ke ngobuqhawe-ke obukhulu-ke. Wayekade-ke sebuthweni-ke uThulwana-ke aMamboza-ke umntwana-ke uCetshwayo, nina beqhawe. Asihlabele mkamu, asihlabele mkamu. Ngo-1856
kwaqubuka ke impi ke yasendonda kusuka nokuyimpi ke eyabeke iphakathi ke kwabantwana ke ombuyazwe kanye nocetshwayo isilo mpande sabe ke sisaphila ke ngaleso sikhathi kusho ukuthi ke uMasiphula wasimangaza ke ngokuqisha ke nomntwana ke ucetshwayo wangaqisha ke nentandokazi ke yesilwa ke umpande ke umbuyazwe ke wasimangaza kakhulu ke ninabeqhawe ke isilo ke ucetshwayo umntwana uma ngithi umntwana ucetshwayo wawudla ke umhlanganiso ke indonda kusuka ninabeqhawe ke ninabembube ingakabheduke impi yasendonda kusuka isilo mpande sajuba ke untobolongwana ke untobolongwana ke wakwashezi kamshwayibana ke wakwashezi ke samjuba ke kuba ke yagqugquzele ke iyinsizwa ke ngasenkandla ukuba ke zeseke ke umntwana ke umbuyazwe engakakwenzi lokho ke umfokashezi ke wavinjwa ke uNdunankulu ke uMasiphula wathi kangalingeke akwenze ke lokho ngoba ke bonke ke ababeyophambana ke nomntwana ke ucetshwayo ke ababeyomelana naye ke impi ke yosuthu ke yayizobadudulela ke uthukela kusho ukuthi abalandeli ke bakamntwana ke ucetshwayo babeyibiza ke ngokuthi bawusuthu abalandeli ke bomntwana ke umbuyazwe babeyibiza ke ngokuthi bayizigqoza usuthu lwagcina ke ludlile ke umhlanganiso ke ninabeqhawe ninabembube wagcina ke isilo ke umpande ke sagcina ke sikhotheme ngo-1872 satshalwa uyena ke uMasiphula njengokusho kwaso ke isilo ngoNcwaba ka-1873 wakhothama ke nayo uNdunankulu ke uMasiphula ninabeqhawe ake ngiyibambe-ke lapho bakwethu mabangena abantu kwiKholo Khumalo TV salokhu ngesiphose-ke nje njalo nje isitshe nje sivivaneni ninabembube ninabeqhawe wasangena ngomnyama thina ngomnyama kwamthashana wasangena ngomnyama othina ngomnyama kwamthashana usiphi nazya ubaya mqaluka ndaba wadubula umagazini kwaqubuka uthuli lwezinqula ninabeqhawe niphile nje ninabakampombosho omnyama umkabatelo wakabadela inkundla kwaBulawayo inkomo yabe yayodwa kwaSoshangane ezinye zofa umdlebe